هن کار و پیشی هنه کو هم ددمسال هاوینه دا هم جی ددمسال زوستانه دا خبات وان زور و زحمته یک جوان کار و پیشی انجی کاری اوتوپارک جیتی و آجوکاریا تقسیانه نخاسم جی دگر ما هاوینه دا ولو سر دا جی که او کس دمه رمضان دا بروجی بن او کار دجوارتر دبه نافیز آلتونوکی کو 11 سالن لکولانه که انقره پایتخت ترکیه بی سیگورته و مهانیه که ریکوپیک کاری واله و اوتوپارک جیتی دکه و به وی کاری 4000 روکانده خواندن دبیجه ده هاوین و روژیه دا کاری ما زحمت تر دبه لبله ام دیسا مجبورن کو بخبتن و دبارا مالا خو بکن نافیز اوتوپارک جی کل کولانا تونوسی هرکس وی دناسه ده زانین کو او ده هفته دا 6 روز به شب و روز جنه سبه حتی 11 شوید خبته Yazı desen o da sıcaktan zor. Tabii. Di meha Ramazanê de karê me kem dibe. Lewra hewa germ e kes dernekeve derve. Karê me zehmet e bi rastî. Lewra em di zivistan û havînê de tim li derve li ser piyan dixebitin. Sîgorteya me jî tune. Ez bes bi vî karî debara xwe dikim û 4 zarokan didim xwandenê. کارێکی دن کو به شب و روز دوێت و بخەبتی ئاژۆکاریە تەقسیانە مەولوت یڵمازێ کو ev 24 salên bê û kulûbeya raweskehê li derva ajokariya taksiyan dikejî dibêje di meha Remezanê de karkirina wan zehmet e Yılmaz dide zanîn ku ji ber ku dema wana xebatê bi rêk û pêk nîne jiyana wana civakî jî zêde nîne Ramazan'da bir kat daha zorlaşıyor. Karya jokariya taksiyan gelekî zor e. Lê di meha Remezanê de ev kar hêj zehmettir dibe. Lewra hewa germ e. Trafîk pir titengijê. Helbet hemû kar û pîşên ku mirovan re rûbirû dimîne dijwar e. Lê ev kar tiştekî din e. Mesela rojê 10-12 saat dixebitin û gelekî dibatilin. Ji loma jî jiyaneke me ya sosyal zêde nîne. her du karker û ketkarên ku tim li derva dibin sarma û germê de bi şev û roj dixebitin û debara mala xwe dikin ji xort û ciwanan re dibêjin bila ew bixwînin û li gorî meyl û hezkirina xwe kar û pîşeyên xwe hilbijêrin da ku di seranserê jiyana xwe da bextewar bibin Ömer Sönmez Kurdistan 24 Ankara